Ctrl Shift 2. Način pretrage. Combo box po nazivu fizička lica. Jedinstveni telefonski imenik Bosne i Hercegovine. Ovaj telefonski imenik je urađen kao softverska aplikacija i može da se koristi na svim računarima. Kada ovaj softver pokrenemo, na prvoj kartici možemo da odaberemo način pretrage. Po nazivu pravna lica. Pretraga po nazivu za pravna lica, Po nazivu fizička lica. pretraga po nazivu za fizička lica i Po broju. pretraga po broju. Ja ću vam sada demonstrirati kako ovaj softver funkcioniše. Po nazivu fizička lica. Pretraga po nazivu za fizička lica. Tab, mjesto, combo box, sva mjesta. Na drugoj kartici može da se odredi gdje ćemo da vršimo pretragu, da li u cijeloj Bosni i Hercegovini ili u nekom gradu. Banja, Banovi, Berkovići, Sanski most, Sapna, Ja ću sada da odredim Sarajevo. Sarajevo, Tab, prezime, edit. pisat ću prezime, K, E, N, T, R, A. Tab, ime, edit. ime H, A, B, D, O. Tab, pretraži, button, enter. i za par sekundi dobit ću rezultat. Prazno. Rezultati pretrage. List box item. Gentra Amdo 061 183 220 Trenovska 2 Sarajevo. Broj rezultata 2. Evo, dobio sam dva rezultata. Sada ću vam demonstrirati kako Tab, način pretrage. Combo box po nazivu fizička lica. funkcioniše softver pretraga po broju. Po broju. Tab, broj, edit. Ovdje ću pisati broj 0, 3, 3, 6, 6, 8, 0, 2, 7. Tab, pretraži, button, enter, 100%. Pretraži, button, broj rezultata 1. Evo, dobio sam Tab, rezultat. rezultati pretrage. List box item. Zemaljski muzejnik Sarajevo. Zmaja od Bosne 7 Sarajevo. Sada ću vam Tab, način pretrage. Combo box po broju. Sada ću vam demonstrirati kako funkcioniše softver Po nazivu fizič, po nazivu pravna lica. pretraga po nazivu za pravna lica. Tab, mjesto, combo box, sva mjesta. Odabrat ćemo M, Maglaj. Milići, Modrića. Mostar. Mostar, Tab, naziv, edit. opisat ćemo promet, P, R, O, M, E, T. Tab, pretraži, button, enter, 100%. Prazno, pretraži, button, broj rezultata 170. i dobio sam 170 rezultata. Znači, dobio sam rezultate za firme koje u svom nazivu imaju riječ promet. Tab, način pretrage. Combo box po nazivu pravna lica. Sada je zanimljivo da vam demonstriram kako ćemo pretražiti Po nazivu fizička lica. ovaj imenik po nazivu za fizička lica. Tab, mjesto, combo box, Mostar. Odredit ćemo sva mjesta, Home, sva mjesta. znači za čitavu Bosnu i Hercegovinu, a upisat ću neko karakteristično prezime. Tab, prezime, prazno, prazno. K, O, V, A, Č, E, V, I. K, tab, ime, prazno. Tab, pretraži, button, enter. Upisao sam Kovačević, to je karakteristično prezime za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a bit će sigurno zanimljivi rezultati jer Kovačevića imamo u svim gradovima. Ovaj glas koji ste mogli da čujete 14%. u pozadini, to je govorna sinteza BIS, to je sinteza za bosanski jezik. Softver je potpuno pristupačan svim čitačima ekrana i sada čekamo rezultate pretraga po prezimenu za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Otprilike 15 sekundi je potrebno da se dobiju prvi rezultati. I evo, sada sam dobio prvi rezultate. Tab, rezultati pretrage. List box item. Toma Kovačević 049/753 Grepšić. I tu su rezultati za prezime Kovačević u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tab, način pretrage. Combo box po nazivu fizička lica. U nastavku predlažem da poslušate kako ovaj softver funkcioniše na servisu telefonskih informacija. Alt tab, sam studio custom move, menu, free pauze. Stop.
Dobrodošli u servis automatskih govornih informacija. Telefonski imenik svih pretplatnika iz Bosne i Hercegovine. Za pretragu po broju pritisnite 1. Za pretragu po imenu pritisnite 2. Za tačno vrijeme pritisnite 3. Za kratko uputstvo o korištenju servisa pritisnite 0. Pretraga po broju. Za brisanje koristite zvjezdicu. Ukucajte broj. Ukucali ste 0365006000. Pritisnite tarabu da započnete pretragu. Zvjezdicom poništavate ukucano. Molim, sačekajte. Vlasnik broja je Grad Mostar, gradska uprava, Adema Buča 19, Mostar. Grad Mostar, gradska uprava, Adema Buča 19, Mostar. Grad Mostar, gradska uprava, Adema Buča 19, Mostar. Hvala na pozivu. Pretraga po broju. Za brisanje koristite zvjezdicu. Ukucajte broj. Ukucali ste 0332083440. Pritisnite tarabu da započnete pretragu. Zvjezdicom poništavate ukucano. Molim, sačekajte. Vlasnik broja je Grad Sarajevo, Sarajevo, Hamdije Kreševo Jakovića 3, Sarajevo. Grad Sarajevo, Sarajevo, Hamdije Kreševo Jakovića 3, Sarajevo. Grad Sarajevo, Sarajevo, Hamdije Kreševo Jakovića 3, Sarajevo. Hvala na pozivu. Pretraga po broju. Za brisanje koristite zvjezdicu. Ukucajte broj. Ukucali ste 0512444444. Pritisnite tarabu da započnete pretragu. Zvjezdicom poništavate ukucano. Molim, sačekajte. Vlasnik broja je Grad Banja Luka, administrativna služba centrala, trg srpskih vladara 1, Banja Luka. Grad Banja Luka, administrativna služba centrala, trg srpskih vladara 1, Banja Luka. Grad Banja Luka, administrativna služba centrala, trg srpskih vladara 1, Banja Luka. hvala na pozivu. Imenik fizičkih lica. Kucajte na način kako kucate SMS poruku. 0 koristite za razmak. Tarabu da čujete ukucano slovo. 1 tarabu da izbrišete ukucano slovo. Zvjezdicu da čujete ukucani tekst. Ukucajte prezime, ime ili naziv. K E N T R A. Ukucali ste. K E N T R A. Pritisnite tarabu da započnete pretragu. Zvjezdicom poništavate ukucano. Molim, sačekajte. Koristite brojeve od 1 do 6 da čujete rezultate pretrage.
Enta Amdo, Trenovska 2 Sarajevo. 0, 6, 1, 1, 8, 3, 2, 2, 0, Enta Amdo, Sisnim Gnjevevca 20 Ilića. 0. Dobrodošli u servis automatskih govornih informacija. Telefonski imenik svih pretplatnika iz Bosne i Hercegovine. Za pretragu po broju pritisnite 1. Za pretragu po imenu pritisnite 2. Za tačno vrijeme pritisnite 3. Kratko uputstvo o korištenju. Tačno je 13 sati 47 minuta 3 sekunde. Četvrtak, 24. maj 2012. Tačno je 13 sati 47 minuta 20 sekundi.